Pozdrav svima, moje ime je Inga, a danas mi se pridružuje profesor Stipan Jonjić s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Profesor Jonjić je virusni imunolog te voditelj znanstvenog centra izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva, a danas će nam odgovoriti na pitanja vezana za COVID-19. Pozdrav profesore. Lijepi pozdrav. Prvo pitanje. Kako se dogodilo da je SARS-CoV-2 preskočio sa životinja na ljude? Da, to je bila jedna vrlo kontroverzna tema. Mi još uvijek ne znamo kako se doslovno, što su bili sve, koje su bile instance u tom preskakanju. Poznato je da zoonoze često preskaču sa jedne vrste na drugu. To smo vidjeli kod brojnih drugih virusa, napose RNK virusa. A što se tiče SARS-CoV-2, odnosno virusa koji izaziva COVID-19, još uvijek je nekakav stav da je zapravo stanište tog virusa izvorno, da je taj virus obitava u slijepim miševima i da je na neki način preskočio na čovjeka, da li direktno ili pa preko neke međuvrste, da tako kažem. Tu se spominju različite vrste, ne bi išao u detalja. A kako se to događa? Zapravo vrlo jednostavno, kažem, ništa novoga. Brojni virusi to rade, zoonoze to rade. Oni virusi, pogotovo RNK virusi, stalno mutiraju svoje genome. Posljedica tih mutacija dolazi do promjena u njihovim proteinima, pa tako i površnim proteinima koje se nalaze na virionu, gdje su zapravo ligandi za receptore na stanicama koje virus inficira, i kroz ta događanja sasvim je moguće da zapravo ta specifičnost koja je bila vezana za vrstu, u ovom slučaju recimo da su to bili šišmiši, oslabi i da virus sad može zapravo inficirati druge stanice drugih vrsta, i to se očito dogodilo. Kad se dogodilo? Da li je sam prijenos išao sa nekakvim međuintervencijom ljudskom? Spominju se priče o bijegu virusa iz laboratorija, ništa o tome još ne znamo. To je stvar na kraju krajeva za istraživati nekom drugom. Ali, kažem, najvažnije je da to nije samo po sebi ništa neobično i to će se stalno događati. Možda dok mi sad govorimo ovako relaksirano, da zapravo masu drugih virusa, ne baš masu, ali mnogi drugi virusi preskaču i mogu početi nekakvu novu epidemiju ili pandemiju. Vidjeli smo šta je bilo sa SARS-om, CoV virusom, onim prvim. On je isto ovo napravio, ali je bio malkice virulentniji više od ovoga i zapravo tomu je bio limitirajući faktor za širenje. On je zapravo neki način virulencijom prema domaćinima. On jednostavno nije toliko bio virulentan da se nije tako slobodno mogao širiti kao što se širi ovaj virus. Ovaj virus je napravio to vrlo balansirano, tako da to je sad već priča za nešto drugo, ali evo, to je to. Drugo pitanje. Zašto je SARS-CoV-2 virus opasniji od ostalih srodnih virusa? Da, dobro, koronavirusi su vrlo široka obitelj virusa, kao što su RNK virusi, dosta veliki, dobro, najveći je RNK virus, ako se ne varam. Zašto je ovaj virus virulentniji za ljude od ostalih koronavirusa? To je opet pitanje za $1 milion, ali sad već moramo znati nekakav odgovor na to. Naime, ja ću pokušati dati slobodan odgovor. Tijekom adaptacije na svog domaćina, to je dakle šišmiš, virus je na neki način naučio imunologiju domaćina i prilagodio se toj imunologiji domaćima na način da zapravo obitava u tom domaćinu, replicira se, širi se dalje, ali ne narušava bitno zdravlje tih domaćina. Konačno, koronavirusi koji smo i vi, ja i mnogi slušatelji često imali tijekom našeg života, koji izaziva nešto slično, bolest slično običnoj prehladi, rade to isto. Oni pak imaju tu strategiju udari i pobjegni. Dakle, ti virusi se šire kao i ostali virusi prehlade, pa na neki način slično kao i virusu gripe. Inficiraju naše stanice našeg respiratornog trakta, naprave nekoliko ciklusa, izazivaju nekakvu bolest tipa prehlade i onda se prošire dalje.
ali ne ostavljaju ne ostavljaju duboke posljedice, ne izazivaju snažnu infekciju u smislu infekcije koja će rezultirati bolešću, nego se brzo očisti. Međutim, virus je zadovoljio evolucijsku potrebu da preživi i da se proširi dalje. Kod ovog virusa, vjerojatno zbog posebnosti adaptacije tijekom boravka u svom prirodnom domaćinu, ovaj virus je toliko prilagođen za tog svog domaćina da zapravo je sada ta njegova prilagođenost za domaćina vjerojatno štetna za novog domaćina, a to je čovjek. Sad, ja mogu sad malo ovako špekulirati. Ako uzmemo samo u obzir, recimo, šta virus radi, šta infekcija radi, prvoj liniji obrane. Prva linija obrane znamo da su interferoni tipa 1, dakle svaka naša stanica može stvarati nakon stresa, nakon infekcija, infekcija je stres, interferona tipa. Ovaj virus kompromitira taj interferonski odgovor, modificira ga i mi kažemo da je virus imunosubverzivan. COVID-19 je prije svega bolest imunološkog sustava. I pogotovo ranog imunološkog sustava. COVID-19 izaziva praktički urušaj rane imunosti, potpuni urušaj. I onda taj urušaj, zapravo te prirođene imunosti, zapravo rezultira onda svim onim posljedicama kasnije, slabljenje specifične imunosti i nekakvim nuspojavama koje se kasnije. Ali što je najvažnije, on rezultira vjerojatno i slabijom specifičnom imunošću. Ali to ne znamo dovoljno i o tome ćemo vjerojatno naučiti puno ove godine, ali sve u svemu, ja mislim osobno da je zapravo ti mehanizmi koje virus koristi u svom izvornom domaćinu, kojem je jako dobro adaptiran, da zapravo ti mehanizmi zapravo nama sada jako štete, izazivaju taj poremećaj prirođene imunosti, a istovremeno mi nemamo mehanizme da se s tim nosimo. Tako da odgovor je zapravo promjena virusnog genoma koje su rezultirale tijekom evolucije adaptacijom na starog domaćina, a u novom domaćinu zapravo toga nema i zapravo imamo neadaptiran virus za domaćina i domaćina koji je neadaptiran za takvog uljesa, odnosno virusa. Treće pitanje. Što mislite o trenutno dostupnim cjepivima za COVID-19 i hoće li biti potrebe za novim cjepivima? Da. Što mislimo o postojećim cjepivima? Pa dobro, manje više naši gledatelji i slušatelji znaju o tome malo manje od mene većina. Naime, većina ovih cjepiva su fantastična, rekao bi, za njihov cilj. Dakle, i RNK cjepiva, dakle, genetička cjepiva i vektorska cjepiva postižu cilj. A cilj ovih cjepiva, cijela kampanja je počela prošle godine, malo prije ovih doba, dakle negdje u veljači, je zapravo stvoriti protutijela na S-protein kojim će se neutralizirati virus i spriječiti širenje infekcije. Međutim, taj legitimni cilj, zapravo jedini legitimni cilj u takvom kratkom vremenu je, koliko je god dobar, on ima svoje, dakle, on je postignut, dakle, mi smo dobili u godini dana nekoliko fantastičnih cjepiva, već stotine miliona, odnosno milijarde već doza isporučeno, ne znam točno koliko, ali pretpostavljamo da smo već prilično blizu tom broju. Međutim, vidimo da ta cjepiva, koliko god su efikasne, koliko god su uspješno i opravdano prošla kliničke studije, nisu besprekorna. Hoću reći da ona ne mogu u potpunosti zaustaviti širenje infekcije iz više razloga, odnosno barem dva razloga. Jedan razlog je što virus mutira svoje površne gene koji određuju površne proteine, je li tako? S-protein, na primjer. Zbog tih mutacija mijenja se struktura tih proteina, konformacija, i protutijela stvorena nakon cijepljenja zapravo sad ne moraju štititi jednako dobro, što je očekivano, to se moglo očekivati, makar smo se nadali da baš neće tako brzo i da će malo ta cjepiva štititi efikasnije, neovisno o novim sojevima. No, međutim, ipak stoji da cjepiva još uvijek štite od svih varijanti ili većine varijanti koje do sada poznajemo, dakle,
varijante su dobivale blesava imena po zemljama gdje su otkrivena, pa britanska varijanta, pa južnoafrička varijanta, pa južnoamerička varijanta, sad čujem indijska varijanta. A zapravo samo se radi o nekim specifičnim mutacijama koje imaju svoje nekakve zakonitosti u smislu promjene ciljne strukture ciljnog antigena, odnosno gena koji je mutiran. Moja je procjena da ova cjepiva koja sada koristim će neko vrijeme nas štititi od, ako ne potpuno od infekcije, a vidimo da od infekcije ipak neće moći potpuno štititi. Već smo svjedoci činjenice da mnogi ljudi koji su cijepljeni RNK cjepivima ili nekim drugim i dobili su 2 doze, dakle sad potpuno su vakcinirani ili imunizirani, ipak mogu biti ponovo inficirani, ali po nama dostupnim podacima ti ljudi ipak vjerojatno neće dobiti teže oblike bolesti, pa je to jako puno. Najvažnija stvar zapravo je da spriječimo najteže oblike bolesti. Međutim, nama će trebati nova cjepiva. Nama će trebati nova cjepiva ne samo na varijante, nego i cjepiva koja će efikasnije ciljati neke slabe točke virusa, neke ahilove tetive ovog virusa. I ja mislim da će nama trebati puno više spoznaja o te limfocitnoj imunosti ili imunosti koja je posredovana limfocitima T na ovaj virus, kako bi zapravo buduća cjepiva uključila i poticanje kvalitetne imunosti posredovane limfocitima T. Mi znamo da postoji imunost posredovana limfocitima T, to i vi istražujete, međutim mi zapravo ne znamo koji limfociti specifični za SARS-CoV-2 proteine su protektivni u odnosu na neke druge koji su nastali, ali nisu zaštitni. I to je nešto što će se vjerojatno tijekom ove godine doznati, što će se morati uključiti u nekakve dizajniranje novih cjepiva, što je dobro, da postoje toliko tehnologijskih platformi, to je moguće, tako treba. Ono što još moramo u nekakvim novim okolnostima razmišljati, ova cjepiva ne štite potpuno efikasno, ne samo radi mutacija, nego djelomično radi toga što je teško dobiti antitijela, odnosno protutijela na mjesto ulaza virusa, a to je zapravo sluznica dišnog sustava, respiratornog trakta. I zapravo na neki način buduća cjepiva ili varijante cjepiva moraju razmišljati o tome da naprave nekakve prilagodbe cjepiva, da naša sluznica, da tako kažem, osjeti tu imunost, da što više protutijela koja prodiru u sluznicu budu locirana nakon vakcinacije. Na taj način mi bi zapravo imali cjepivo koje štiti na vratima ulaska virusa i to je nešto što je slabost ovih cjepiva. Naime, to nije bilo neočekivano. Ovakve prognoze su bile prije što su cjepiva bila već odobrena i ranije, da će zapravo ova cjepiva vjerojatno imati tu slabu točku, da će protutijela, puno ih inducirano, imamo jako puno antitijela u krvi, odnosno u vanstaničnoj tekućini, ali teško dolazi do sluznice, naposljedno mi trebamo imati IgA antitijela, razreda IgA, a mi uglavnom dugoročno potičemo protutijela razreda IgG. Ali kažem, to su sve stvari koje se događaju, prošlo je samo godinu dana ili malo više i to je fantastično što je znanost uspjela napraviti. I to je bilo to, ako se ne varam, što ste me pitali. Ja? 4. pitanje. Što mislite o globalnoj reakciji na pandemiju COVID-19 i cijepljenje i koji je vaš prijedlog kako bi se dugoročno nosili sa ovom ili sličnim pandemijama? Političko pitanje. A politika je nekad nelagodna za odgovarati. No dobro. Pa globalna reakcija je bila ispočetka fantastična. Mislim, malo smo se optuživali, ali manje više smo svi suosjećali. Znanost se ujedinila i vi i ja smo svjedoci kako zapravo mogli smo pročitati prije nego što je neko objavio bilo šta, već smo mogli preprinte tih radova, tih studija pročitati. Bilo je i dobrih radova, bilo je manje dobrih radova, ali na neki način stvorila se jedna znanstvena klima koja je bila neviđena u povijesti znanosti, što je dobro. Međutim,
I tako je nastala potreba za cjepivom, već čim je genom, sekvenca genoma objavljena, počeli su pristizati informacije i sve to divno i krasno, postojale su platforme koje dosad nisu bile korištene za cjepivo i jedna i druga platforma, ove koje su u Evropi sada su nove i rekombinantni virusi, vektori su nova platforma, a i genetička cjepiva su potpuno nova platforma, savršeno. Međutim, onda je nastalo nešto što nije dobro, a to je na globalnoj razini veliki igrači, politika je počela igrati svoju igru, a zapravo zaboravili su da je cjepivo u pandemiji globalni interes čovječanstva i da je zapravo trebalo igrati globalnu igru. Umjesto globalne igre pobijedili su veliki igrači, bogati igrači koji su zapravo išli na zaradu. Ništa je loše u zaradi, ali kroz zaradu treba razmišljati o krajnjem cilju, a krajnji cilj da se procijepi što više ljudi na svijetu, bez obzira da li su oni u malim zemljama, siromašnim, ili su u bogatim i velikim zemljama, jer u konačnici virusi nemaju ni nacije, ni granica, ne poštuju granice i slično. Pa prema tome sve što se dogodi, ne znam, u nekoj zemlji koja nije procijepljena i gdje smo dozvolili nekakav urušaj sustava da će nastati nešto nepredvidivo, pa i neke nove varijante će se vratiti. Dakle, ja mislim da je tu napravljen, tu je pokazao svijet da ipak nije zrel za izazov kakav pandemija jeste, i mislim da tu ima puno prostora za recimo globalna nastajanja. Vidim da postoje nekakve alijanse koje kreću u tom pravcu, međutim, ja nisam optimističan, mislim da kad je u pitanju novac, onda će uvijek biti ko jači, taj tabači, a to nije dobro. Svjetska zdravstvena organizacija je nešto pokrenula. Evropska unija bi se mogla u to uklopiti, zato što Evropska unija ima taj pozitivni, naivni odnos spram sustava vrijednosti i zato Evropska unija je napravila ovu grešku koju je napravila. Međutim, ja mislim da, bez obzira što bi potrebno djelovati, evo, jučer smo bili svjedoci kako Evropska unija pokušava pomoći, ne znam, susjednim zemljama poput Bosne i Hercegovine, sve je to krasno i tako treba. Međutim, Evropska unija isto mora shvatiti, i svi mi drugi, da zapravo ovako će biti, dok god mi dozvolimo da je tehnologija ili da su cjepiva ili neka druga bogatstva koja su produkt znanja, blagodati koje služe jednima, a ne drugima. I zato ja mislim da male zemlje moraju imati također strategije da se s ovim stvarima nose, da ne čekaju Godoa da dođe da im donese cjepivo, nego da se bore, udruže sami. Ja osobno mislim da smo svi mi pogriješili što prije godinu dana nismo imali taj drive da kažemo why not, zašto ne možemo i mi, ako mogu oni, možemo i mi i tako dalje. Tako nešto treba na neki način, tu kulturu sustava vrijednosti u tim manjim nacijama i malim zemljama graditi kad je u pitanju recimo ovakva biotehnologija i stvari, i mi ne smijemo sebi dozvoliti da ponovo dođemo u situaciju da ti neko daje nešto na kapaljku. Mi smo prošli kako smo prošli, ali još uvijek prolazimo. Ja osobno mislim da što se tiče izbora cjepiva i slično, nije ništa napravljena neka greška. Jednostavno Evropa je uhvaćena u trapulu, što bi se reklo, jer jednostavno kompanije koje su gramzljivo htjele što više ugovora i slično, zapravo nisu ispoštovale svoj cilj. I to nije dobro. Mislim da ja i vi se možemo nadati da će međunarodna zajednica ovaj put shvatiti da se tako ne može nositi sa pandemijama. I sutra može biti neka nova pandemija i mi smo opet na početku. Zato kažem, nikad nije kasno početi, čak i u slučaju ovog virusa. Mi ne znamo koliko varijanti cjepiva će u budućnosti trebati. Mi ne znamo kakve će sve mutacije doći, hoćemo li mi morati ići na nekakve prijeke postupke da ide. Naravno, nadamo se da će istraživanja koja pratimo, jel tako, slabih točaka virusa u smislu generiranja, stvaranja lijeka za virus, antivirusnog lijeka, to bi bilo jako dobro, jer kao što se to dogodilo kod nekih drugih virusa, hepatitis C, ovdje bi zapravo sada jedan takav produkt koji je, dakle, efikasan za virus, manje neškodljiv za čovjeka, to bi bilo fantastično. Zapravo lijek u kombinaciji sa cjepivom bi čak mogao dokrajčiti epidemiju. Međutim, ako se ne dogodi lijeka, teško će se dogoditi, jer znamo da se traži lijek za slične
koronaviruse, ove konvencionalne koji kruže među ljudima, traži se već godinama, pa nismo nešto našli, je dosta komplicirana ta priča, ali uvijek se treba nadati. Međutim, cjepiva su najbolji pokazatelj da znanost može stati u kraj ovakvim stvarima i zašto ne? Mi možemo živjeti sa ovom epidemijom još decenijama ako treba, ali barem godinama, ali ako imamo mehanizme da je kaptiramo u nekakve niše, onda neće biti problema. 5. pitanje. Smatrate li da je cijepljenje dobar način zaštite sebe i bližnjih od infekcije ovim virusom? Nemamo drugog. Naime, da, ja mislim da je dobar. Mislim, za sada je jedini praktički. Naime, mi znamo da cjepiva koja su sada dostupna i u rutinskoj upotrebi, osim jednog, to je inaktivirano cjepivo kineske proizvodnje, koje navodno, ja nisam vidio rezultate, navodno, odnosno Kinezi su sami priznali da nešto manje štiti, što je iznenađujuće, ali to je već neka druga priča, da ta cjepiva štite većim dijelom od ponovne infekcije, ne potpuno, ali da izgleda štite od bolesti. Ako je to tako, onda je to nemjerljiv podatak i pozitivna stvar koja svakog od nas treba prisiliti da razmišljamo da cijepljenjem štitim sebe, a time štitim i nekog drugog. I to je zapravo ona poruka koja se po meni krivo vrti na našim ekranima, da se cijepimo radi drugih. Mi se cijepimo radi sebe, a onda tim postupkom ćemo štititi i svoje bližnje i slično. U stvari, koga briga, jer ako mi ne dobijemo bolest, odnosno ne dobijemo infekciju, onda ćemo zaštititi drugi. Kako god to nazvali ili interpretirali, cijepljenje je jedino što imamo i moramo učiniti sve kao država, kao nacija, kao društvo, kao Evropa u ovom slučaju, da koristimo cjepiva kao nešto što će nam osigurati da kontroliramo ovu epidemiju, a nadam se iz ovoga naučiti nešto što će nam omogućiti da kontroliramo buduće epidemije, odnosno pandemije, šta god bude. Poštovani profesore, hvala vam na odgovorima i lijepi pozdrav. Hvala vama.